tere päevast, eestlased, tere tulemast Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordikooli oma võistlusele ja soovime teile kõigile head klassi 60 meetri jooksuga. Poiste B-klassi teise 60 meetri jooksu võitis Tarvi Tiiva 8,84. Teine oli Henri Marti Arras 8,85. Kolmas Erki Karu 9,38. Neljas Mihkel Sarv 9,7. Kell 16.20 alustatakse Tõrukuni Aavas. Ja tähelepanu sudukute B-klassi 60 meetri kiirema Kärt Kokk, Almendra Järkon ja Anna-Mari Kurtman. Ootame teid autasustamispaika. B-klassi 60 meetri jooksu võitja Hans Christian Ausenberg, Martin Koor ja Karl Kivi. Ootame teid autasustamispaika. Karl Kivi. Karl Kivi. Autasustamispaika.
kolme paremat. Kolmas koht, Hans Christian Hausenberg. Vaatust esimene koht, Hans Christian Hausenberg. Ja A-klassis saab Четко. Кирилл тоже со старта семенит, что-то не то. Чё? Чистить нам, тянуть. А чё? Как такое? Сколько я пробежала? У меня еще не сложно, не выбила. Ну слушай, я не слышу. Не гори. Почему так такое смешное лицо, когда он бежит? Молодой Адольф. Или рядом с тобой стоит, что это? Второй-то, нет? Да не знаю. Вообще ничего не соображала, здесь, представляете? Ну, я говорю, двоих обогнала. Ну, двоих. Какая-то была шестая, да? Да. Да, двоих. Ну, та и вообще не меняемая. За сколько я пробежала? За 8,86? А я 8,89 вроде. ja esikoht Philipp Vassiljev 7,46. Palju õnne! Что ты? Финал идет. Какая попытка? Это называется пятая. Marina Ameerikaitse ja Niisel tund palun otsustamisele.
Ksenia. Pärn, 5:35. Kaarel Raul, 5:31. Kes on kaotanud ära käele kõveda ega keti, võib selle kätte saada informaatori juures. Kolmas koht, Laura Kohtsaar, 30.